Svaki dan ti donosi izbor, ustati ili odustati. Niko ti neće pokloniti uspjeh, moraš da ga zaslužiš. Život će te testirati, bacit će te na kolena, srušit će te. Ali znaš šta? Pobjednici nisu oni koji nikad ne padnu, već oni koji ustanu. Ne čekaj savršen trenutak, ne čekaj ponedjeljak, ne čekaj nikoga. Ovo je tvoj život, tvoja pravila, ti odlučuješ.